Panimunan da kayo, king kakatamong pamigunam, king kabaldugan na nagkakatamong pagmasusya na Pasko. Muri ko pong ibalik tayo, king kabalduganan ng Pasko para kay katantalasal pantaya. Yapin, magsaya tamo, pagmasusyan tayong Pasko, uli na ng Ginoo tayong sa Kristo. Kaya ikitamo ingapong Ginoo, dinina nakatamo regalo, king kayang anak yun. Sherilyn Malit and family, Celine and Leon Watson, Jen and Sherwin Malit and family, Amelia Perez and family, Ronald Perez and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Maria and Charles Castillo, Charis Castillo, Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Teres Madison Castillo, Pio Sky Kurowak, Sonia Hogan, Regina Quezon, Perla Pacho and family, Jean and Alex David, Iris Yabot, Johnny, Joseph and Maro Pacho, Gina Aguirre and family, Regina Rodriguez, Lynn Alde, Marian Torres, Edita Bendaño, Ivan McDowell, Emelita McDowell, Leslie Myra Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Maluntag and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Rose D. Pascua, Rolando Pineda and family, Helen Sabado, Jenilyn Sabado, Josen Sabado, Urquico family, Alvarado family, Justico Quiazon, Rosalia Quiazon, Mili Menges, Neil Velasco, Edna Gadi, Sandy Sanchez, Sanchez family, Doming Tizon, Tizon family, Myrin Sagad, Delia Makapayag and family, Helen and Louis family, Sandy Makapayag and family, Jason, Kunan and family, Lourdes Manuel and family, Lydia Balingit and family, Raul Paruli and family, Francisca Paruli and family, Rose Ann Paruli, Alice Eugenio and family, Corazon Villar and family, Tanueco Enriquez family, Relly and Gloria Tanueco, Seferino David, Dan Marietta Aquino, Frank Etnet Adviento, May Sunido and family, Rosie Enriquez, Kay Endo, Rowena Nano, Glenn Sunido. Para king Aldo kay baita ng Jose Hernandez, David Hernandez, Luvinda Antonio. Para king kapagnasanang Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Madit, Eileen Manaloto Liano, Manalili Palacio family, Martina Eileen de las Alas, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Jeremy's Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler Antanueco, Obet and Minda Garcia and family, Nancy Garcia and family, Remin Edna Libu and family, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan Dian and David Salazar, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, Joseph Benedict Healthcare, Raymond Anthony Garcia, Maria Preciosa Garcia, Richel Jess Garcia, Michelle Ann Nunag, Agulto family, Michelin Chumacob, Charlie Posio, Camille Perico, Michelle Celon, Dexter Sanchez, Siris Del Pilar, Aaron Del Pilar family, Lavinia Lee Cesaldo, Belinda Valfred, Richard Cesaldo, Wins May Adi Katakutan, Eileen Katakutan, Edith Enyo Toyoshida, Eric and Erin Yuna Laksamana, Ernie and Resi Laksamana, Reverend Christian Kirtalorin, Reverend John Yutok, Sandy and Det Basilio, Ronald and Jamie Pino, Corin and Ron Inigo Pino, JP Kadag, Lisa Aquino. Paraging malakang kapaldanan ng Geraldine Adan, Luz Navarro, Pamela Capuno, Sharon Santos, Marvin Dingal, Melodia Pimentel, Lawrence Punsalan, Rima Urbano, Roberto Aquino, Teresita Mercado, Teresita David, Marieta Aquino. Pangatitala po ng kaladwa de Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan,
Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Roel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin Di Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelina Antonina, Joseph, Alieta Flores, Carmelo Basa, Romeo Basa, Rupino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Filomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Federico Pacho, Anastasio and Loretta Macabali, Evelia, Francisca, Meng, Christy, Juan, Nazaria, Danilo, Lorenzo, Eso Mendoza, Reynilda Limin, Antonio Limin, Rosita Limin, Pilipinas de la Cruz, Pedro Sanchez, Josefina Sanchez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Maria Consolata Punsalan, Efren Enriquez, Diosdado and Clara Tanhueco, Abel Tanhueco, Angel Ines Tanhueco, Benjamin Francisco, Gabriel Coronel, Lisa Dizon, Paul Dunca, Bong Dunca, Epigina, Quirino, Noriel, Cuela, Angelito Diaz, Rufino Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Lorette Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulo, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Benavista, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto, Bibian, Julio, Robert Dabi, Restituto Junior, Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Venancio Adan, Yolanda Adan, Eva Asahar, Jesus Sagad, Kimberly Sagad, Efren Sagad, Marina Sagad, Alicia Sagad, Conchita Sagad, Modesto Sagad, Eloida Sagad, Gloria Willy Hilaria, Cesaldo Walig, Remigio Cesaldo, Socrates del Espirito, Alfredo Manalo, Carmen Manalo, at di maldang kaladwa ang mga kailangan kimpakalulo ning bidong. Imagbisata mo po, Reverend Father Jonathan Bartolome.
Kulinita, ipa nagpupuko, kang noon ang Maryang Kapilan Mambirhen, karin sa blang anghel ang pong kaya kayo kapatid. Ingi panalangin niyo hugin Diyos a ginuta mo. In Diyos sa may paing tutu, pakaluluwa na katamot, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king die alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, king kapamilatan ng Juan Apostol San Juan, biklat nga kaya kami ing lihim at daralaning amano mo. At alastas apong atlop paran mi sana iti, ing amanong payabot na ning Juan Apostol, karing panamdam mi. Itiyadwan mi king kapamilatan ng ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibiye ang pamagari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't, king kamumulan ning mumuna ng sulat ng San Juan. Susulat kami kaya kayo tungkol king amano ning die. Atsuna iba't pa king kamumulan. Dimdam niya at tengalan niya kareng sarili ming paninamnam. Wa ikit niya at kambera ding gamat mitigkil niya. Inyang pepatagalya iting die, ikit niya, inyamat salita kami kaya kayo, tungkol kaya. At sa salita mi kaya kayo, ing tungkol, kimbye alanangga. Akayabe na ning igpa at milantad kaya kami. Ing ikit mi at dindam, ya naman ing penaral mi kaya kayo. Keta makiagong kayo naman kaya kami. Antimo nung makanano kaming makayagom, king igpa at king anak ng Heso Kristo. Susulat ni iti kaya kayo, bangketa ing tula tamo miganap. Ing amano ning Ginoo. Salamat din Diyos. Tumula kayo, king Ginoo, ikayong banal. Tumula kayo, king Ginoo, ikayong banal. Ing Ginoo mag-ariya, ing labwat magsayaya sa, ding dakala kapulungan, tumula lasa. Imbiga ang pongdulong, ilaring mantuna. Ing kabanalan ang pong katuliran, ila ring peka, trono na. Tumula kayo, king Ginoo, ikayong banal. Ding bundok malalasol ang anting pagkit. Hingarapan ning Ginoo, ning metong labwad. Ing banwa babanduna, ing katulirana. Sablang bansa, at tatangalanda ing ligaya na. Tumula kayo, king Ginoo, ikayong banal. Sa slaging sala, para karing banal. At ing tula, karing malinis a pilubluban. Tumula kayo, king Ginoo, ikayong banal. Ing banal ng lagyo, kaya kayo yang paligayan. Tumula kayo, king Ginoo, ikayong banal. Parangalandaya po ing maya pabalita. Alleluia.
antimong Ginoo, ting maligayang apostol para ngalanda ka. Pingginuman at tiliyak kayo. At keka antimurin. Pamamasa king mayap a balita at pagkang San Juan. Ligaya keka, o Ginoo. Kanitang mumunan ng Aldo ning Parumingo, maralumdum pa, imariyang tubo Magdala, mintaya king kutkutan. Inya milayapin at minta kang Pedro, at king metong pang alagada pakamala ng Jesus, at nga na, kinwaring Ginoo king kutkutan, mibado nung nukarinde binili. Inya, Pedro, dinwalya kambena ning metong pang alagad, balang munta king kutkutan. Miyag na lang milay deting adwa, dapot itang metong aalagad, awo nane, pablasang mas masalusuyang mulay kesa kang Pedro. Mumunayang miras king kutkutan, siniroya at ikit na king kilub ing telang lienzo, makabili king gabun, dapot eyamelaus king kilub. Isimon Pedro, akatukina, karas na tambing yang melaus kilub ning kutkutan, at ikit na laking gabun ding telang lienzo. Antimurin, itang imala na penakapda king buntok na. Iti ere kayabe ring telang lienzo. Nune makatuklipya at magdilidili king metong alele. Kanita, itang metong aalagada makaunang miras king kutkutan, linubya naman, ikit na at sinalpantayaya. Ing mayap ng balita ni Kakatam Kaligtasan. Kapurian keka, o Kristo. Maya pa, bakpo kaya kayo. Kumusta na po? Merry Christmas po. Ilang weeks din po akong nawawala. At tatandaan niya pa po itang kwento. Karetang atlong may babarkada na talasawa. At kabang may pagkwento lang, may pagmayabang lang. Actually, Rene pong atlo, kilala lang takuza. Takot sa asawa. Pero, siyempre, pachika magkwento, ikang bida, ikang magaling. Kaya pinitang meto nga na, o kumusta ni Mrs.? Ano man ita? O ita? Okay mo, ano man ita? Bala mo confident ka king pangatatang king baleyo. Ay, mo naman. Di ako yung masusunod ka rin, ano man ita? Talaga? Kasi na minsan, may pati kami ng asawa ko. Kapat sinabi ko, hiwalay kong hiwalay. O, siyempre, ita po yung gaya kwento niya. Sabi, katapang mo pala. Pero yung totoong kwento, apinitang mi papatela ni asawa, uling papamipya ng mister. Sabi, mamipi ka. Ayak na mamipi. Kapat, uling pinialay ng agwita lalaki. Sige na, mamipi ko. Pero kabang ayusan na po itang malan, itang misis, ni-remind niya, tandaan mo na kalupay itang gewam dati, sinamot mo itang dekolor ketang maputi, kaya menansuan manita. Kaya tandaan mo na, hiwalay mo na, ketang maputi ang papan dekolor. Kapatana, hiwalay kong hiwalay. Api po itang kwento na ni. Ari naman mo itang patapang niya, managkat siyang hiwalay, karang may asawa. Tapos kakadwa, ka naman, kumusta? Ita, yung asawa ko, Diyos ko, baliw na yung mata, mapanutos niya. Pero nang gewa ko, ginulisa ang mo ako utusan. Talaga? Katapang na pala, Pero yung totoo po, utusan sabi na, maglinis ka, kabat, napanggagawin ka, eka mamipi, ano man ita? Eka bisa, eka mamipi, aliko, eka talaga maintin aliko, bakit? Ba't ko pa may malansya, pa siya may mimipi ko, mapasma ako. Pero ito pong kakatlo, ikaw, kumusta na ka man? Di ako, Diyos ko, asawa ko rin, masakit siya rin kasabi, gawa ko, kinulisakan king. At ang milyari, napaluhod siya. Kagaling na? May takutan yung asawa na? Pero yung kamatutwanan, utusan rin. Pero yabisa yung lalaki, sinawa na ako utusan mo na ako utusan.
Eka maminto, aligo, ano? Eka maminto, aligo. May ako yung asawa. Kalwal na, tingnan po, dalang palo-palo. Kaya mister, ana, sinalikot siya, mintay king kwarto, kinlalam ka mamanita. Kabat, ana, ako maminto, ano? Kabat, imbis, lumuhod siya. Tapos, lumalken. Napalud nga naman. Ikayo po, matapang kayo? Matapang kayo po? Timana ng paralan. Kasi, nang kayo po yung tapang, nung karataan sa Sudan, kaya po itong masikang kabosis, sinugod ka, may kipate, may katumbukan ka. Yung kaya katama pong tapang ng kahit ang balambot ang physical courage. Itang mumurong, itang susugod ka, king laban. Pero, makanitayawa rin tapang. Sana karetang alwar mo naman sitwasyon, maging matapang tabo. Detang matapang, itang agyudong i-confront, di karelang takot. Neng kayo po yung takot tamo po, naman po karetang puro laban, physical, nung di karetang sitwasyon. Sana maging matapang din tayo sa gitna ng kahirapan at paghihirap. Di nga liwa po kasing Kristiyano, itamo po. Masagulin mo pong sabihan na kaluguran na ako ni nga pong ginupotang masanting tang sitwasyon. Kasi magkasakit na ka, o ita po, napakasakit panindigan, yung sasabihan na kaluguran ming apong ginu. Potang atin ang problema, doon ka rin yung tapang mo. Potang magkasakit na ka, din kay kukwestiyonan na pa yung lugod na ng Diyos. At pagdaanan mo ita. Dakal pang duda ang manilyari. At ko pong abasa na kaya ka naman itong basement nung doon ka rin dala po nung ka lang sinalikod ng Hudyo, King Germany, ng World War II. Atin makasulat ka rin. Sabi na, I believe in the sun even when it is not shining. I believe in God. I believe in love even when I don't feel it. I believe in God even when He is silent. Kasi ning kayo po, ita po yung panamdaman tamo na tahimiking apong ginu. Gagagata mo, mga dita, bala mo, nakatapakiramdaman. Pero, di ba? Kaya pinding awas tamo ka rin pong problema ka rin kapag subukan. Ning kayo po, masusubok tamo. Pero matapang tamo ba? Namamarap ka rin Sana. Tapang is being comfortable even in the most unpleasant, discomforting situation. Sa gitna ng disaster, after a while, you can laugh at the situation. Actually, di ba itamo pong Kapampangan? Karakal tamo po pagdaanan. Nang may makbong niya po yung pinatubo, may lahar, may nga tambunan la po rin bale, kabat dintang la po rin media, kukover da. Kabat ng papande po yung camera, o tapo nga kahit da po rin Kapampangan ng ating camera, nang gagawan da po. Kaya nang in-interview day apo seto, kasi di ba tin po telethon kanita, magkailan donations, kabat nang di kita, quote nande, ba't po masaya pa rin sila? Ganyan talagang Kapampangan. Ano manita, uling masikanta ka no kasalpantayanan, andyang at kitang sitwasyon na ita, ningkay po, magadagad, tatalakad tamo, agyo tamong maging resilient. No kung tamo akwa ka ni tapang, kitang kasalpatayanan, king apong ginu. Sana nga, no, sa gitna ng kapalpakan, you can stand up and try again. Ita po yung metong form na ning tapang. Tatandaan niyo po itang kwento, itang tungkol kitang hari na mig-announce na karing ganaganang mga tapang king kayaryana, in-house na la. So, di natang la. Kabat yung challenge, dela na kitang metong malawak kabalam swimming pool. Yung challenge, magmula Kenny, hanggang ka rin, nung munang miras kitang dulo, tinyang prize. Mamili yan burina. Pera, karyamanan, o yung kayang unika iha. So, rin nga pong mga tapang na lalaki at sula ka rin. Kabat, sabi na, makanita mo, ready na kami, Pero sabi ng hari, wait, there's more. Dintang lapureta kayang kayabi ka rin. Kabat, magdalala pong alligators, crocodiles. Kabat, ubingan, inatsado kita swimming pool. Kaya kabay-kabay ka rin. Kabat sabi ng hari, yan. Labayin ko nung pinakamatapang kaya kayo, nung kung sino makakalangoy hanggang doon sa dulo. Deni pong lalaki, may nga paurong laman yan. So, alang gagalo. Kabira-bira, may kakommotion.
Bakit? Pati lang ikit, kakaweya. Kaya biting tao, wow, galing, galing na. Kabat mira siya pukit ang dulo. Kaya palakpakan na rin tao. Kabat pepeaw siya, pumunta ka dito. Pinatunayan mo ikaw ang pinakamatapang sa mga narito. Kaya ano bang gusto mong premyo? Gusto mo ng pera? Tapos sabi, hindi po. Gusto mo ng mga lupain? Hindi po. Gusto mo ng kayamanan? Hindi po. Gusto mo ba yung anak ko, pakasalan mo? Hindi po. Eh ano bang gusto mo? Gusto ko malaman kung sino nagtulak sa akin, papatayin ko siya. Tinulak demo po pala. Pero di ba, kuminsan, ganun ang nangyayari sa atin. May tutulak tamo karitang sitwasyon na etamo buri. Di kayo po. Buri po yung magkasakit. Buri po yung daranas problema. Kung pwede pin iwasan nita, di ba? Iwasan tamo. Nung pwedeng takasan, gawan tamo. Kadalasan kasi, Reni po, etalaburi, dening pasakit kimbye. Pero tandaan ng tampo, andyang yung ginutamong Jesus, dinala niyang kasakitan, dinala niyang kapagsubukan. Tampang kayang tapang na pepakit, itakan dapat piyalimbawa ng tabo. Di ba manarad ya, gagawa yung maya, pero dakal pamuring ko kontra. Pero etinok nang uling, balo nito yung dapat gawan. Mas kita yung panibatan ng dakala kontrobersya, o pisasabihan, uling balo na part na nitang proseso, kimpamanlupad, king kaburyanan ng ipa. San Juan, John the Beloved, ini pong santo na kakayan tamong yan, in kapiesta na, si celebrate tamo. Pepakit na rin tantapang ngay kalupan na ng ginutamo. King gospel po, iya po itang beloved disciple na may kasaksi, king resurrection na ng ginutamo. Pero ba yung resurrection, nanumilyare? Pesakitan de, papete de, pinakude king krus ing ginutamo. Pero, ing noteworthy ka rin, is Saint John the Beloved at you. Nang meteya ping ginutamo, may natiliya makatalakad, lalam na ning krus na ning ginu. Nukad na pa rin alawang disipulo, alalo. May kola. Andiyan ni Pedro, sinalikot siya. O yan po'y tantapang na pepakit ng Saint John the Beloved. Pauli na yung sobrang lugod na king ginutamo. Andiyan pang king libutan ng kasakitan, makatalakad siya ka rin. Susuporta ya pa mo rin. Itingkotang kiyakatamo. Agyutamong panindigan nita. Agyutang pakit, ing kiyakatang kasalpadayanan, king apong gino. Sumagid na yung dakal kapag subukan na daranasan tamo. Ning kayo po kasi magpalusot tamo. Gagawa tamo reason, baka nita tumakas sa alikot tamo. Manindigan tamo king katutuan. Kalupan ng San Juan, ang aking katatawlian. At yung lalam na ning krus, kaya ni Mama Mary. Be a witness to this type of courage. Itingkutang, ikaw ba, meron din ka rin bang tapang na harapin ang kahirapan at mga pagsubok sa buhay? May tibay ka ba ng dibdib para manindigan sa tama at sa katotohanan? At yung manindigan king katutuan, maski magdili-dili ka, maski pati din kamag-anak mo, lakwanda ka, din kakaluguran mo, paburenda ka, maski pagkalyanda ka, tuyaanda ka, o manahimik ka, ba niya kami pahamak. Sana kalupan ng San Juan, agyuta mong manatiling makatalakad, lalam na ng krus ng Ginong Jesus. Makatalakad, mitmong tapang, etatakot, manindigan, king katutuan. Amen. Talakad ko po. Biban sa ganyang ing kaluguran at disipulo, uling meging tapat yang malapit king puso ng Kristo. Abayan tayo San Juan at manalangin tamo king kapamilataning mikatawon-tawong Diyos pepahayag ning ebanghelyo na ing amano ning biye. Karing balang kayadwanan nga tamo makibat, Ginoo pakaluluwan mo kami. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para king pangasundo ning misyon ning banal a kapulungan, ding apostol ngeni, manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para karing pusong makayakmaking kaburyaning Diyos, manalangin ta mo king Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para karing teologo, ampong sablang talapag-aral, apalino, ampong miyayakma king panahon tamo, karing katutuaning kasalpantayanan tamo, manalangin tamo king Ginoo.
Ginoo, pakaluluwan mo kami. Para ka ring sablang talasalpantaya, ami papasyag king amano ning Diyos, ang timong leaktor ang pong katitista. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Ngeni aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakaluluwan mo kami. Oy pa, ning alan hanggang amano, ngening magsaya kami king pangabait ning anak mo. Pakiramdaman mo la ring panalangin, alalapit mi kaya ka, kambening pakamalan mong disipulo, ing piyaling bawanan mi, ing biya antimong Kristiyano. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatid, bani kaya katamong daon, matanggap yara pa ning Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan ni asaning Ginoo itindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikagaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ni mabilog ng banal akapulungan. O banalay ipa, pabanalan mula reting ayin inapagmi babo ning altar mo. Nabangan mila sana, iba't king pamakinabang mi kaniting banala pami sulusulu, karing lihim ning amano mong alananga, lihim mapepawagamok, king nuwan na apostol wan, king antimuring kaniting pami sulusulu. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo, At kaya ka antimurin, iyat na yore ang puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayo ing ginu a Diyos ta. Iti karapat dapat at pong matulid. Ampat ikami pupuryanda ka, tunepin karapat dapat matulit, sukat ang pumakakabos, ing puryanda kat pasalamatan, kapilan man ampong nukarin man, kapilan man ampong king ipang Diyos malugod ampong maganaka. Ampat ing aslag ning ligaya na, pepakilala ing sarili na, karing mataning kaisipan mi, king kapamilataning misteryo ning amanong mi katawan tao. Ban, mayagyag kami lugod, king bagi mayayakit, king kapamilatan ng Kristong kikilalanan min Diyos, ang yeni at atangalanda ring tao. Pulinita kambering koro ring anghel karin banwa, daralit min kaya kaligaya, alantok ng ngaming ngan pupuri.
ning sablang kabanalan. Ulinita, panigapumi, itugtong ming espiritu mo antimong titipang ambun kareting ayin mi, ban pabanala para kaya kami, at gawa na lang katawan, ampong daya ni ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang bengin mi pagtaksilan niya, at bayo na kusang lubdinaw ning diyan na king pamaylasan pong kamatayan na. Kinwaning tinape, pepasalamatan naka at pinuri, piraso ng tinape, dinwang neti, karing disipulo ng ana, kuanan neti, ikayungan, at mangan kayo kaniti, uling iting katawan ko, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman. Kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang neti karing disipulo na ngana. Kuanan niya iti kayungan at minom kayo kaniti, uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampong alanang kang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niya iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Kami o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng pong pangasubli ng bebye. Daraon miya kaya ka, iting tinape ng biye, at ing kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyaran mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo kaya ka. Ikamingan mi sulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami ang tingmeto ng banal na Espiritu. Ganakan mi o ipa, ing banal mo kapalungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap kindugod, kambe ng Francisco, yung kaya kami Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaming obispo, di sablang pari, ampong diakono, at di sablang susuyo, king banal akapulungan mo. Ganakan mo lang naman ding kapatad mi aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, king pangasubling mebe, king pakalulu mo, idala mo la, at di sablang mayango na biye, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami ngan. Gawan mo kaming karapat dapat magkamit king biye alanangga, ban kambe ng Nuan na Virgen Maria, ing induning Diyos, kambe ng San Joseng Esposo na, kambe ring Nuan na Apostol, kambe ring ng San Juan, at ding sablang banal, ami biye kalugod-lugod kaya kaking kaya kabaning panahon. Apor yan, ampong apaligayan da kasana, kapamilatan ng Kristong ginumi. King kapamilatan na kambe na ampong kaya, kagum ning banal Espiritu, sablang parangalan pong ligaya kaya ka, o Diyos, ipang dubos mayupaya, manggaman king alanangga. Ngayon madalayan tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Thank you.
pagpangabos mo kami king sablang barok o ipa, malugod mong ipagkalubi ing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, at mikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan kabang panayan, ampong padsagdyan mi panyatan ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, i Heso Kristo. Sa ipami, ing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginuya mo sa babalikdan din kasalanan mi, nune, ing pansinan mo, ing kasal pantayanan, ing banala kapulungan mo, layon, ming pamayapan, ang pompisan metungan, agpangking kaburian mo. Ika mabibiyan pamagari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ing Ginoo, mantabi sa kapilan man kaya kayo. At keka, Antimor. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Heso Kristo, yung kordero ning Diyos, ang milalako king kasalanan na ning yato. Mapalarimayaos makisulok king apo na ning kordero. Gino, kumatampang tanggap keka, dapat iyagkas niya yung amano mo, humayat na ako.
Manalangin tabo. O Diyos, ay panglubos mayupaya, ing amano mo mi katawan tao, apenaral ng Juan Apostol Juan. Manatilya sana kaya kami kapilanman, king kapamilatan niting banal na misteryong pigmasusyan mi. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo. At kaya ka, antimorin. Manalangin tabo, o malugod aapo mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ingalang kupas alugod mo, king balen ay niwi mo. Pakramdaman niyo po, ding panigapot panalangin, ding balang metong kaya kami, ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aluwang lugar, ding mag-board exam, ding bar exam, ding masakit at mikikapanamdaman. Ipagkalubyo po yung kayadwan na lalapit ding manika po kaya kayo, at tanggapandang mitmong kapasalamatan, ing kalam na ating utang aluba babalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ning lugod da kaya kayo. Kapamilatan ning bendisyon iti, agadakada saning pangako da kimbinyag na ikamo kabud, ing karelang luguran at suiwan anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes. Ipanalangin mo kami. Apo mamakalulu, Pakaluluwan mo kami. bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupaing tutu, ing Ipa, ing Anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne may nakikapayapaan ng Kristo. Salamat kin Diyos. Maya babak po. Maya paabak po, among. Ating regalo ngayon ni, yapin kayang presensya, yapin kayang Panginoon. Panimunan da kayo, king kakatamong pamigunam, king kabaldugan na nagkakatamong pagmasusya na Pasko. Muri ko pong ibalik tayo, king kabaldugan ng Pasko, para kay katantala salpantaya. Yapin, magsayata mo, pagmasusyan tayong Pasko, uli na ng Ginoo tayo sa Kristo. Kaya ikita mo ingapong Ginoo, dinina nakatamo regalo king kayang anak Yesus. Ating regalo ngayon ni, yapin kayang presensya, yapin kayang pangayatsu, busal tamo. At ining regalo ngayon ni, yung kaya katamong dapat isundong papakit, yung kaya katamong gagawan at pamibiyebye.
Sigurado pong mamiyat ang regalo kanyen. Nga pong Ginoo, tirwana na katamo, ing tunay regalo, manibatan niya kayong pamamiyay sarili. Nga pata pong mamiyat tamo, lawan tamo, nanin papasyag tamo. Balo kung may commercialize na yung pamangdake or sharing, wala mo yung focus mo, yapin itang bagay ababye. Yung Pasko agkatana katamo, itang babiyatang bagay, lawan tamo na yung papasyag na nini. Uling makanano yamang kakamal, makananya mang karagulim bagay ababiyatang regalo, ulang yiti, nang yamanibatan keng lugod, amanibatan kang Kristo. Yung pasanang kakatampa may regalo, ini manibatan kay kakatang kapagnasan pakit ing lugod, pakit ing pamipaulaga, respeto, ang pampamangilalaking dangala na yung balang tao, lalo na puretan diri ng tamo. Nung lalo pureta, kulang yung kakatang Pasko, pamiatang regalo, pero alayang papasyag. Yung Pasko, masayaya, ulinin Ginoo tayo sa Kristo. Isuto tayo pong ibiye, isundo tayong pamiyenteng regalo, kapamilatan na rin bagay-bagay, pamiyatamo at tanggapan kaniting Pasko. Antimurin, ing mabilog a banal na kapulungan, pagmasosyane kindarat ang banwang 2025, ing jubileo ning kapanayan or Jubilee of Hope. Mag-umpisa kang bihilian ng kapagmasosyan ng Pasko pangabait, December 24, 2024, yung banal na Papa Francisco, ibuklat na la rin pasbulda ring jubileo karing King Roma. Itamo at yung banal na kapulungan lokal. Upisan tayo iting banal na panahon ng jubileo king Archdiocese tamo king December 29, 2024. Agkatanda kayo ngan mitipon tamo kanita king Mother of Good Counsel Seminary alas 4 rin gat panapon po para king umpisanan ng banal na misa at peregrinasyon painturo king Cathedral Metropolitan ng San Fernando. In peregrinasyon, metong yang maragul adake na ning kapagmasosya ning banal o jubileo. Iti metong yang pamilarawan ning pamagdulap tam, king kabalduganan ning biye. Abukod mong akit tam, king pamanukita mo, king ginutayan sa Kristo. Agpang king banal na Papa, ing abe-abe pamaglakad, lalasakana, ing nanuman pilatan amikakawani kay katam, at timambalayanan ni Diyos. At yung abe-abe pamaglakbe, akwata mo nga pigunaman, ing legwaning lelangan at kultura, at ini, yuli na katamo, king kapasalamatan, king Diyos. Kaya king kakatamo Archdiocese, ding larawan ng Virgen de los Remedios, Santo Cristo del Perdón y Caridad, metong lang maulagang simbolo ni kasalpantayanan. Inyasat, ang tabayanan na katamo kaniting limbon. King solemnidad ning pangapasyag ning Ginoo o Epifanya, magmula naman ng kapagmasusya ning jubileo, karing pilgrim churches tamo, kaya king Archdiocese, ilapin puring makatuki. Mananon sana pong iting banal na panahon, palablabana, ing kapanayan tamo, banabiyabi tamong maglakbe, painturo king kayaranan ng Diyos. Iti po yung kayong talasuyo, Arsobispo Florentino G. Lavarias Didi, at bendisyonan na kayo po ng Diyos.